vuka udle history of the church. Bantu abakethu egameni likaJesu asesike sihlangane futhi siphinde sibukisane silumisane umlando welibandla laKristu. Ngifuna kuvetana indzaba yokuthi lo mnye kungenzeka acabange kokuthi why ukhuluma nge-religion, why ukhuluma nge-Christianity utikhanze ungene ku-politics. I-politics bantu abakethu ne-religion tintfo leti cishe tihambelane kakhulu, tiyamene vele kakhulu. Ngikona sikhuluma ngabo David, bo Samson, bo Solomon, bo Ehudi, sitikhanza sikhuluma ngebantu abakupolitiki but at the same time balandzela uNkulunkulu, bayakholwa. Kanti futhi kwesinye isikhathi siyasitikhanze sikhuluma ngabo Daniela nabo Isaiah nabo Jeremiah. Ngikhuluma-ke lapho-ke ngebaprofethi bebaprofetha ngekhathi esigodlweni kupalace. Kanti vele nje-ke nala ku-New Testament ukhanza Jesu kuthiwe wema ngekuma kwaMelchizedeki. And the question is, who was Melchizedek? Melchizedek was the only king who was both king and priest. So Jesus is a king, is a priest. So ngala politics is king, ngala ku religion is priest. So umeke ngekuma kwa Melchizedek. Lokusho ukuthi ke i-religion ne-politics kuyahambelana egameni Jesu. Lokwenda ke lokuthi ke nangifundzisa ke la vele ngitikhanza ngikhuluma ngepolitiki together with i-religion. Namhlanje ke ngifuna sikhulume ngemvuselelo ingena eHolland. Egameni likaJesu livele laseHolland bantu abakhethu libuswa nge-Empire Charles was 5 abehlala lapha eSpain. Walibusa vele nge-iron hand, kunakule sikubita ngekuthi i-absolute monarch. Lokho ke sisuke sikhuluma lokuthi wenda mathanza ubeke emakhosi uyawawisa, wenda konke la kufunako kude umuntu la khona kumchallenge. So lapha eHolland kuleti khasi leti timfundiso taLuther tasheshe tefika ke kulesikhathi sikwazi kwathi nje lapha ku-1523 kwaba khona ema-monks lamathathu lathi khanza aphethe tincwadi taLuther atifunza, sibathethe nale nkholo yelibhayibheli, bababamba-ke labo bafana labathathu babafaka emlilweni babashisa. But lokwamangalisa lapho kulokuthi esikhundleni sethi bahlabe inyanza leyo bakhale noma-ke bende noma ngayini, babonakala labafana lapha baqula bahuba, bahlabela abafana kwakungazi ukuthi abekho emlilweni, bahlabela abafana uJehova Nkosi yami, bahlabela kwaze bafa. And bantu labaningi bethuka kangahoba anza kakhulu ema-Protestant, bantu sebathole imvuselelo lenkulu kwathi macethe kwakhicitwa libhayibheli labhalwa ngalesilwimi lwesiDutch. iDutch-ke bantu baseHolland bantu abakethu egameni likaJesu. So ngifuna lokuveta la ekuthenini le Nkosi Charles yayehluleke kwehluleka kuncoba iGermany, ngoba emakhosi aseGermany amala kumala Charles athi afuna ukuthi ibusa. But-ke Charles kwakululanyana ngala eHolland, so kwagcina-ke asafaka i-inquisition ngendlela kokuthi ufuna lokuthi vele awaqethe nya ema-Protestant, waze wakhipha imithetho lethinte ngicela kuyithinza nje noma ibe ngu-4 le mithetho la yithinza. Weqala-ke wathi akubede ngisho munye lotawufunza libhayibheli, lotawutholakala nje afunza libhayibheli akabulawe. Number 2, lotawutholakala-ke acoca-ke ngenkolo nje in general akabulawe. Number 3, lotawutholakala nje afunza incwadi yaLuther noma-ke sengeyazwingli akabulawe naye. Nalo-ke lo ngabata nje emandla apapa akabulawe. Nokuningi nje lagcina akubhalile wakwenda umthetho. So-ke kwaphela emalanga la iminyaka le more than 20 years so lokuqhubeka lo msebenzi kaja-ke angapheli laba-Protestant. Wagcina lapha bo-1555 Charles abona lokuthi nokwehlulekile kwancoba ema-Protestant, wagcina abeke phansi isikhundla sakhe wasinika indvodana yakhe le kwakuthiwa nguPhilip wesibili. Ake ngimthinze-ke Philip bantu abakethu ngoba that was the worst king. So Philip watimisela lokuba worse kunababa wakhe vele kuthi utothatha ngemawala tonke tintfo vele. So ligama lakhe kuze kube lamhla lokuliyanuka vele. Bantu baseHolland kuze kube lamhlanje bayamenyanya bathanze kukhuluma ngaye egameni likaJesu because awabacasula ngendlela lengeke ukhone ukuyichaza. Uyathi lo babelona abejuba abantu tinhloko abancamule tinhloko
phambi kwetihlobo takhe, labanye bashiswe beva bangakabulawa, labanye bagqitshwe beva, labanye Nkosi yami babulawa ngetindlela nje letiningi letesabekako egameni likaJesu. Ngaphandle kwalokubulala-ke bantu-ke this king was worse, athelisa abantu ngendlela lebuhlungu kakhulu. Kwafika la khona emabhizinisi awa, bantu babulawa indlala. Kodwa-ke lo Philip lona abantu wachubeka phambili, wangayi ngekuthi simo siba kabi kakhulu, wachubeka ngalolu laka lwakhe lolu, wagcina kazondwa-ke vele abantu labaningi vele kangangoba ngisho nalamaroma labeka ngakuye agcina samenyanya vele because abephethe abantu ngesandla lesimbi kakhulu egameni likaJesu. So kwaqhubeka-ke lokudingela kwemaKristu kwema-Protestant eHolland kangangokuba bantu labaningi bagcina sebafika la badzinwa khona vele bathi bamisela lokhu, no vele siyaphuma manje thina eSpain, asisafuni kuphathwa ngeSpain thina egameni likaJesu. So labantu-ke base bavuka lulaka lolubi, bangena la khathi emasontweni, sebanganenzaba batawudutshulwa noma kutawukwendekani, batawubulawa, bangene emasontweni babhidlita tonke leti tico, bangena etindlini babhidlita emafastela, babhidlita kusonza, sebangasanenzaba noma sebabayala abantu seyisaleni khawula saleniyekela, bachubeka sanza siphithiphithi saba sibi kakhulu simo ngalangenhlanye. Ema-Protestant aqhubeke njalo ayashumela, asaphumela lamadolobheni ashumela le ndawo asemaphandleni emakhaya, ukukhanza abantu labathi inkulungwane netinkulungwane balalele bathola sifundo nemaqiniso elibhayibheli. So yakhula-ke indlela yokuthi basinziswe ngekukholwa nguJesu egameni likaJesu. Kwase kuhlangana-ke naleti khulu tenzawo tahlangana tikhulu tenzawo tathi no ayichithwe eSpain singasaqhubeki nekuba nathi, kwaze kwafika la khona kuvela lomnye babe kwakuthiwa nguWilliam waseHolland, lwayebalekile wawubhaqa eFrance. Kwasuka-ke imphilo enkulu-ke laba baseSpain baletha imphilo enkulu kwekuthi batolwa nalama abantu baseHolland, batolwa nalamaDutch. Wayiphaka-ke William leyo mphilo leyo, bangena lapha elwandle bathatha imikhumbi bemuqa lamasotsha aselokhuzaneni, lamasotsha aseSpain, bagcine bathatha imikhumbile eminingi, bahamba sebanganenzaba nekubulala noma ini, ngoba umuntu uma esehlupheke kakhulu ufike la khona asanganamsebenzi noma ini noma somendani egameni likaJesu. Le mpilo yalwa mbamba sikhathi lesithe kwafika la khona kubonakala ukuthi laba baseHolland baWilliam vele ngekwehluleka manje, sebeyehluleka-ke nyalo-ke, kwaze basitwa-ke i-England leyasukumela etulu because beyimenyanya kabi vele icabele nalo Philip waseSpain. Kwasesilapha-ke eminyakeni yabo 1579 cha bantu baseHolland-ke bagcine lapho khona-ke vele-ke nalaba baseSpain sebakhe-ke vele isinqumo lesikubita ngeke ukuthi-ke i-treaty, kwathiwa-ke vele-ke hayi sebayaphuma-ke sebathola i-independence. Kusukela ngayo langa lelo-ke base bathola independence, bakhona kutibusa egameni likaJesu. But-ke le nkosi yaseSpain yamenyanya kakhulu vele lo William kangangoba yakhipha isimemetelo lesithi umuntu otawukhona kumbona ambulale lo William utawumniketa 25,000 golden crowns futhi etikwa leyo mali leyo futhi utawuthethelwa nje tonke tono takhe konke amacala ake lake abanawo. Number 3, utawuphindze aphakanyiswe esikhundleni lesikhulu abe ngumuntu omkhulu eveni. Kwase kuqhamuka-ke lenye imonki nje yanaku le ngingakhuluma ngako lengithi nelicembu lema-Jesuits. Ama-Jesuits ngeke ngachaza lokuthi ayabulalana lama-monks lawa. So weta-ke lo mfo lo le monki lena yatinda ngathi i-Protestant yasonzela dudane nenkosi, hawu uyayidubula vele wayibulala, but akatholanga lutho, akatholanga mali, akatholanga sikhundla because wasinachitha kubulala inkosi, naye bamdubula labe baseceni kwenkosi bambulala vele. So-ke kude lokwamsitha khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yaphela kanjalo-ke impi-ke yemaHolland together with ema-Spaniards egameni likaJesu lebo 1607 lase ladaleka-ke kanjalo-ke libandla-ke laKristu eHolland lisekhona nanamhlanje kuthiwa i-Dutch Reformed Church. Sibusiseke bazalwane egameni likaJesu, amen.